Sulot ang kanya-kanyang elegante asin magagayo na long gown, nagpabunggahan ng 23 na kandidata kan Miss Earth Fire Group sa kakatapos pa sa ng Miss Earth 2022 long gown competition na ginibo sa Emplaza Event Ground sa Batang, Ligao City. Saro sa mga paborito kan crowd si Miss Australia na sulutan makinang asin berdeng long gown, na pigsasabing kalukalay kan sikat na singer-songwriter na si Taylor Swift. Showcase that, which is why I landed on the acronym ACE, which stands for Action, Care and Education, because I believe that it is these three pillars that will drive substantial and sustainable climate change only by working all together. So together, let's ACE climate conservation! Anha Filipina naman na si Miss Canada, daima nagpauri sa ginibong kompetisyon, nasulot man ang pulang long gown. Advocacy is ecotherapy, also known as nature therapy, and this involves activities around nature to improve one's mental health. We have seen recently there has been typhoons in the Philippines, right? And not only has this caused physical destruction, but a lot of Filipinos have been distraught mentally and physically. So it is so important to preserve our environment for our physical health, our mental health, and our spiritual health. Thank you so much, and maraming salamat po. Proud mom naman si Nanay Brenda sa iyang aki na si Miss Canada, na nakabale ini sa Miss Earth 2022. Place, and I know when Jessica comes back here, I know she's going to be welcome of the people here. So I'm so proud that she is Miss Earth Ligao. Kabale man sa Miss Earth Fire Group ang Colombia, Greece, Japan, Belgium, Hong Kong, asin iba pa. Apwera sa long gown, mas nagluwas man ang kasiksiyan kan kada kandidata sa saindang one-piece swimsuit. Mas naglataw man ang gayon kan mga kandidata sa saindang Filipiniana, nagibo kan local designers. Sigun sa organizer, sa Ligao City ninda napiling ikondusiran ibang aktibidad para sa preliminary competition kan Miss Earth 2022. Huli sa gayon kan lugar asin pigtatawan ng importansya kan LGU an environmental conservation asin protection na saro sa mga advokasya kan kompetisyon. It's a good start na we're able to host yung mga delegates. Imagine candidates from different countries, from Europe, Asia, Africa, nandiyan na. So, masayang-masaya kami. Kasi yung tourism, in fact tomorrow, may activities sa coastal area to promote. So, we're thinking na mabubus ito ng tourism sa lugar. Kasi, imagine lahat ng mga candidates, pinopost nila sa cellphone nila, sa Facebook nila, Instagram, nagla-live sila every now and then. Pinasalamatan man kan organizer ang gabos na nagtaraba nga ni marealisar ang dakulang aktibidad. Sa support ng LGU, number one, we cannot do this without the support ng LGU ni Mayor Gonzales and the council. Imagine mo yung security na pinrovide nila, and they have sponsored a lot of, alam mo na, mga perks. So sinalo nila kami for the event. We had a agreement with them, so meron kaming partnership for this event. Sa huri, si Miss Cuba ang pignumbrara na Best in Long Gown Gold. Best in Long Gown Silver naman si Miss Peru. Mantang Best in Long Gown Bronze si Miss Colombia. May mga pigtauman na special awards kung saan si Miss Canada ang pigbistong Miss Earth Ligao City 2022. Miss Earth Air Ligao si Miss Belgium, Miss Earth Water Ligao si Miss Colombia, Miss Earth Fire Ligao si Miss Australia, asin Miss Earth Tourism Ligao si Miss Indonesia. Matinir sundo sa Nobyembre 23 ang mga kandidata sa Ligao City para sa iba pang aktibidad. Siringkan Coastal Cleanup, tree planting, asin kadakol pang iba. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda.